Hallelujah. Praise the name van die Here. I want to greet you all in Jesus' wonderful name. Ek groet iedereen en elkeen in Jesus' lieflike en wonderlike naam. Dankbaar vir ieder en elk van die wat vandag saam met ons is. En vir hierdie geleentheid om net saam te kan wees. Can we allow the Lord this morning to fill the atmosphere with His presence? May it be the desire of our hearts that the glory of God will fill this place. Dat ons kan toetree tot die heerlikheid van die Here. Vir die van die wat die Bybel saamgebring het, wil ek nooi om oop te maak in die boek van Rigters, die 11de hoofstuk. En ons gaan saam lees vanaf vers 1 tot en met vers 3. Judges chapter 11, and we'll be reading from verse 1 to 3. Rigters 11, Judges 11, verses 1 to 3. Rigters 11. En Jefta, die Gileadiet, was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer. En Gilead was die vader van Jefta. En toe die vrou van Gilead vir hom seuns baar en die seuns van die vrou groot word, het hulle Jefta weggejaag en vir hom gesê, jy mag in ons familie nie erwe nie, want jy is die seun van 'n ander vrou. Daarop vlug Jefta van sy broers af weg, en hy gaan woon in die land Top, en ligsinnige manne het by Jefta aangesluit, en saam met hom uitgetrek. Kom ons sluit ons oë. Father, as we come to you this morning, we want to thank you for your word. We want to ask, Lord, that you will take this word that we have read, and also the word that you will share with us, and that you will place it in our hearts. Lord, that it will find habitation in our lives, O Lord. Here, dat ons vanmôre nie net sal hoor nie, maar dat ons waarlik sal inneem en sal verstaan wat U met ons wil deel. Sal U die spreker in ons midde kom wees. Sal U ook, Here, my lippe aanraak met 'n kolvuur van die altaar, en gee dat elke woord gedryf sal wees deur die krag van die Heilige Gees. Dat niks van dit wat ek bring vandag my eie idees of eie gedagtes sal wees nie, but that I will only bring, Lord, the purified word of the Lord that comes from your heart to ours. Will you therefore bless your holy name? Bless us as we receive your word. In Jesus' name, amen. Ons teksvers is opgeteken in Rigters 11, vers 1. The text for meditation, Judges 11, verse 1. En Jefta die Gileadiet was 'n dapper held, maar hy was die seun van 'n hoer, en Gilead was die vader van Jefta. Now Jefta the Gileadite was a brave warrior, but he was the son of a prostitute. Gilead was the father of Jefta. I want to title the message this morning, Perceptions, Influence, Actions. Perceptions, influence, actions. Persepsies beïnvloed optredes. Ons het hierdie jaar die oproep uitgesit tot elke persoon om elke geleentheid of elke oomblik wat ons beskikbaar het aan te gryp en dit die beste moontlik te kan maak. Carpe diem,
benut die oomblik wat voor jou is. Ek weet dat elke oomblik is nie ewe aanloklik nie, maar net jy kan jou geleenthede bepaal en ek myne, want persepsies beïnvloed optredes. Perceptions influence actions. Perceptions is based and formed on words, actions, and also emotions. Perceptions are based and formed on words, actions, and even emotions, which does not take all relevant factors into account. You have a wound on your arm. I walk by you, and in a playful manner, I hit you on the arm, without knowing of the wound that exists on your arm. Because of my action, you lash out at me, and I form a perception of you that very moment, irrespective whether I know or do not know what the reason behind your reaction was. What I don't know is whether the perception that I have formed is true or not. These truths have a tendency, should I rather say these perceptions have a tendency to influence and impact our lives in various ways. Ons lees 'n voorbeeld hiervan in Rigters hoofstuk 11. Die hoofstuk skop af deur 'n man wat aan ons bekend gestel word. Rigters 11 skop af deurdat 'n man aan ons bekend gestel word. Sy naam was Jefta. En die gedeelte sê dat Jefta 'n Gileadiet was. Met ander woorde, ons weet wat sy afkoms was. En dan sê die skrif, hy was 'n dapper held. Hoe awesome! Dit is great om so 'n man aan jou kant te hê. 'n Besonder in tye van stryd, onluste of oorlog. Toch stop hierdie bekendstelling van hierdie man nie by hierdie woorde nie. Die bekendstelling stop nie by die feit dat hy 'n Gileadiet was, wat 'n dapper was nie. Daar word 'n ekstra stukkie bygevoeg. En die skrif sê, maar hy was die seun van 'n prostituut. Hierdie stukkie wat toegevoeg word, waarvan vele mense nie kennis of notisie neem nie, word nog opgeteken. Maar net soos wat ons mense kry wat dit nie oplet nie, is daar 'n ander groep wie se lewens dit beïnvloed. Die feit dat hulle kennis dra van die oorsprong van sy lewe, of die feit dat sy ouers of sy moeder 'n prostituut was, beïnvloed hulle persepsie van hom. Jefta was not only a warrior, but he was the son of a prostitute. So many times people focus more on the description
is forgotten, and only the last portion sticks. What we do not always realize is that perceptions, whether accurate or not, can form another person for the better or the worse. Most of the times, one will find that it is for the worse. That people run after the not so good. For one or other reason, we in our own lives also tend to accept the negative things more than we accept the good. You see, you will do 10 things. 9 of them will be done great. But you'll make one mistake. One won't be that good. And everybody will remember the one and forget about the 9. Met Jefta was dit ook so. Toe sy pa ander kinders verwek het by sy stiefma, wie Gilead se vrou was, het hierdie seuns, toe hulle groot geword het, hierdie halfbroertjies van Jefta, het hulle hom sleg begin behandel. En hulle sê vir hom, jy is die seun van 'n ander vrou en mag nie in hierdie familie erwe nie. Inteendeel, die skrif sê hulle het hom weggejaag. Ek lei verder af dat hy gevrees het en daarom vlug hy. Die feit dat hy 'n dapper held was, keer hom nie om sy broers te gaan, maar hy vlug. Hy vlug van hulle. Is Jefta se posisie sy skuld gewees? Is die lewe waarin Jefta gekom het sy skuld gewees? Was dit sy toedoen? Nee. Hy het geen sê gehad in hierdie gebied nie. Still, he was treated badly. And so it is in our lives also many times. Even though you have no contribution towards whatever perception people have, they treat you accordingly. And Jefta also had no contribution, but he was treated badly. The perceptions his brothers had of Jefta was wrong, but still it influenced their actions towards him. And so the Bible says that Jefta fled to the land of Tob. Here we learn what the result of others' perceptions have. The result of others' perceptions of a Jefta was that worthless and unprincipled men gathered themselves around Jefta. They embraced him. What does this tell us? It shows us how Jefta valued himself. The fact that he was willing to be embraced by people who were unprincipled, who were described as worthless, is a reflection of even how he valued himself. He thought he was nothing better, and therefore he associated with those who were worthless and unprincipled.
Not only does perceptions, which Jephthah's half-brothers had, influence their actions towards Jephthah, but it also molded his beliefs and perceptions he had about himself. Hoeveel keer ander se persepsies, ander se uitgangspunte en se uitkyke nie u of my lewens gevorm nie. Jephthah laat ligsinnige, slegte manne toe om sy vriende te word. Wie laat ons toe om ons metgeselle te wees? Wie laat ons toe om nader na ons toe te kom? En wat se impak het daardie mense dan op u en op my lewe? Persepsies vorm egter vir Jephthah, en net so vorm dit ook vir ons. Wat ons egter moet besef, is dat ons mense se persepsies kan versterk of kan verander. Ons kan mense se persepsies, wat hulle rondom ons het, versterk, of ons kan dit verander. En dit vereis van ons om te verander, of dinge in ons lewens aan te pas. I had an incident in the past week that made me think. I always try to stand up for what is right. I try to stand on the side of righteousness. And in this particular incident this week, I stood up for what I believed was right. But I had to realize that what is right is seen within the frame of my own reference. As I walked away, I thought to myself, well, this is who I am. I stand up for righteousness. And as this thought crossed my mind, another entered. And I was confronted with the question in my heart, what if others do not like what they see or experience from who I am? It is easy in life to say, I am who I am. You either accept me or you reject me. But based on how I live, people form perceptions which influence their actions. What if who I am, what if the actions that I take put people off from serving the Lord? Is dit dan wat die Here wil hê? Is dit dan wat die Here behaag? Is dit wat die Here dan van ons verwag? Ek wil dus in hierdie oomblik kom en vir elkeen van ons vra, kyk gou na jouself. Vergeet asseblief van alle ander wat hier saam met jou is vandag. Kyk
na jouself en antwoord die volgende vraag. As iemand anders my sou behandel soos wat ek hulle behandel, sal ek daarvan hou. As iemand anders my behandel soos ek hulle behandel, sal ek daarvan hou. Vergeet van die redes waarom jy op een of ander manier optree en antwoord bloot op die ervaring van die aksie. Sal jy so behandel wil word? As ons eerlike antwoord hierop nee is, verander hoe jy optree, verander hoe jy reageer, al moet jy verander wie jy is. Net jy kan bepaal hoe jy lewe. Net ek kan bepaal hoe ek lewe. Jephthah fled and lived with those who embraced him. But the fact that they were worthless and unprincipled meant that Jephthah also made himself unpopular or even hated amongst the people of God. This is to allow others and circumstances to change you into who you are not. For this, one has to turn away. We cannot allow circumstances and perceptions to change us who God has not called us or created us to be. In Jephthah's life and case, things took a turn. When the Ammonites fought against Israel, and there was no one to stand up and help them, the elders of Gilead turned to Jephthah to come and help them. Opportunities like these to redeem yourself might never come along. Opportunities to redeem yourself might never come along. Dis moet ons die oomblikke en die geleenthede wat ons in die lewe kry, moet ons aangryp en benut. Nie net om beter te wees nie, maar ook om ander se persepsies te verander, sodat ons meer soos Jesus kan wees. Ek weet ons wil nie noodwendig in hierdie lewe verander nie, maar vir wie leef ons? Vir God of vir onsself? Dit beteken geensins dat ons mense en die wêreld moet toelaat om oor ons te loop nie. Dit beteken geensins dat jy enigiemand se vloerlap moet wees of ander moet toelaat om met jou te mors nie, maar te besef, nie alles wat sleg lyk is sleg nie, en nie alles wat goed lyk is goed nie. We need to do what God wants us to do. Therefore, Paul instructs us, do not be conformed to this world, but be transformed to renew your minds, so that you may prove what the will of God is. Do we do His will, or do we hold on to ours? The Lord is the potter, and we
are the clay. And therefore we should allow Him to mold us to His likeness. We won't be off words when we do what pleases Him. As we've heard last week, Jesus never pleased Himself. He always pleased the Lord. What about us? Do we go out to please Him? When we do, we allow Him to teach us according to His will, so that we may impact perceptions as perceptions influence actions. This allows people to be drawn to God or to turn away from Him. Moenie uitgaan om ander se persepsies te weet nie. Moenie soek na wat dink ander nie, maar gaan uit om so te lewe dat jy hulle persepsies kan beïnvloed, ongeag wie wat gesê het, ongeag wat se indruk wie gehad het. Jy het daar eers verkeerd gegaan en daarna moes hy terugdraai. Ja, ons kan dit toeskryf en sê ons verstaan. Sy broers het hom weggejaag, hulle het hom sleg behandel, hulle het teenoor hom in opstand gekom en hy moes vlug. Maar hy het toegelaat dat daardie uitkyk hom gevorm het en hom laat glo het dat hy niks is nie. Hy was 'n dappere held, maar hy vergeet dit en hy onthou die negatiewe deel. Hy was ook die seun van 'n prostituut. Nie almal kry dieselfde geleenthede nie. Skep dus jou eie en kyk na hoe jy ander behandel en of dit aanvaarbaar is, want persepsies word geskep wat aksies en optredens bepaal. Trek ons lewens mense na God, of skryf hulle oor ons ook, hierdie is Jefta, hy's 'n Gileadiet, hy's 'n dappere, maar die seun van 'n prostituut. Sê hulle ook oor ons, hierdie is 'n kind van God, maar, en dan voeg hulle iets negatief by, of leef ons so, dat ons persepsies kan beïnvloed, sodat hulle aksies hulle na God dryf, of is ons tevrede as dat hulle van God wegdryf. God het u geroep en my geroep, maar disipels, bring mense na my toe, doen ons lewens dit, of dryf ons mense weg om vir hulle skietgoed te gee deur die maag wat toegevoeg word. Hoe lyk my lewe? Hoe lyk die lewe vandag voor die Here? Kom ons sluit ons oë. Father, as we come to you, so many times we act in our own frame of reference. It might be right, but it might also be wrong. Help us, Lord, to always be synchronized with your Spirit. Here, om werklik ingestel te wees op die Gees. Om werklik die stem te hoor, sodat ons kan weet, Here, dat in elke opsig,
hoe ons ook al optree, hoe ons ook al lewe, Here, dat ons so sal lewe, dat ons U sal uitdra, en dat mense na U toe getrek sal word. Help ons om nie toe te laat, dat die maas wat toegevoeg word, ons beïnvloed, of ons aftrek in die lewe nie. Help us to never allow the buts to bring us down, to turn away and to give up, Lord, but to rise, despite perceptions, to go out and live in such a way, Here, dat ons persepsies sal beïnvloed, sodat aksies mense na U toe kan bring, sodat mense na U toe sal draai, om U wil te doen, en U wil te bereik ook vir hulle lewens. Help us to always seize every opportunity that comes our way, to utilize it, even if it doesn't seem like a good opportunity, that we shall know that You turn everything for our good. You work all things together for our good, Lord. And also, You'll turn what seems like a threat into a great opportunity. Help ons om U daarmee te vertrou, Here, U daarin te glo, en sodoende met U te leef en U te verheerlik. Ons bid in Jesus se wonderlike naam. Amen en amen. Dankie, dierbare